humzaya humlele malezi ya Kiislamu hufu haina amali njema atakayofanya zithawabu ngazi huwasiliu mpaka Mtume sallallahu alayhi wasallam akakaya man sanna sunnatan hasana imratinga njia njema falahu ajru ziliwa za henzi ila na wewe mbaba wende asili ya hema nao la ile njia waitenga akahuzaa mwana humlele malezi ya Kiislamu. Idhan inukta raru wa al-ilm yantafi demraso ma yasomesa isidozo ngonda rizohu faikahu. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاثة صدقة جارية أو ولد صالح أو علم ينتفع به. إذا أقول له مرني حتى ينبيه حتى زغرن زمابو يفعل زمابو وين دام كجون تكايا كمينا تمهر مكفر هم جونا بهين. أبن جبان كرجال سو محاضرة شيء نامنا وكالين دوش أجين شرطني أبو بامبام أتاو رجل هوج. أبن جب نسم سبحانه وتعالى قرانبيو أرماس أزين وكايا مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. hizo Mwenyezi Subhanahu wa Ta'ala urambekaya bali umuhimu sile karote sadaka kitumkina huitoka kundu thawabu na sile kutoka harmaza ibada pia rangu tumu rangu swala shay ibada ujuka ufikiri kausa ufu ujuhanza urejeli na ndio ifanye sadaka laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum min as-salihin. Ingemnyezi Mungu atukani henti dakika hausiku ili nitasadaki haukaye mtukandaone zi thawabu tukozi mrahula alafu mtu kautamani areje duniani aje atasadaka. Amenge Mwenyezi Mungu rabbi azimu kaya mathalu alladhina yunfikuna amwalahum fi sabilillah mfano ndokole watoze malizaha uharumenzi ya Mwenyezi Mungu kamathali habatin hamam ndo arenga tuda ya tama hauntuzi ya itahuzi mhula ambata 7 sanabila iheza mbawa mfukare fi kulli sumbulatin haina mbawa nzimabala 100 habba itoa tuda jana maana thawabu jana wallahu kijazi ya babahi wallahu yudha'if liman yasha heni akaundu watuemba hindu ila Mwenyezi Mungu hengeza thawabu tena hojumaho hakaye innamal a'malu binniya diangali wao wallahu yudha'if liman yasha'u wallahu wasi'un alim. Na Mwenyezi Mungu yamraji wa kutoa haina katina tonisho wakati atoao yani kimrumo hahe kajahana izio. Idhan nafuzi mronisho harima dunga bukaya alladhina yunfikuna amwalahum fi sabilillah wanukole ngotozi maliza wa harimenzi ya Mwenyezi Mungu thumma zimalizila baada zitowa thumma la yutbi'una ma anfaqu manna wala adha
kwa tununga zimalizi la tena baka ingetinda miola katejoka halimba hendo kwa jana ingetinda mio msitula kwa joka wawa ingetinda mi unatoa plasila umsitula wawa kufanya ibada hatena ngo imenyoa we dimana kwa mtume sallallahu alayhi wasallam anaambia haruma hadithi sahihi ya ukaya sab'atun yudhilluhumullah yawma la dhilla illa dhilluhu imamun adil wa shabun nasha fi ibadatillah يعني فيها تومسوني هبهنيني ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه الصدقة njema daila muhono watoa wamshe watuchua bimaana ngani yabo mkansi anga ukatiba vuni mamru yabo hutoa min ero bala huteba bahanu shao la uloba vuni mwao katujua shao katoa toa wala mimi usikwa sitoa min ero za kamili bofula kutina na leo nipata ajuzirika na majlisi titoa 1000 euro yani kusali toa poa wazila kama unafanya yabo haba nini haba manthura lugha la yauha kuna una faida ya Mwenyezi Mungu idhan mlikao lengo tusimaliza harmenza Mwenyezi Mungu thumma la yutbi'una ma anfaqu mannan wala adha harbitana katudunga shila kaunde ya toa hautimbulia wala kaunde ya mtolea lelo hundu mro humida bala humsaidia mbahindu hali halafu ndio katsingu wamba kaingetinda milaka tukali bahindu jana idhana abu huminyizila kwa wafanya basi Mwenyezi Mungu kaye mkaone loha hii harumenze hatozi mali hasidu kukumrujua baina hina Mwenyezi Mungu basi Mwenyezi Mungu nini lahum ajruhum inda rabbihim imronge na thawabu zinda mnoso Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wala khawfun alaihim wala tikana bauhara hikaunde nao wala hum yahzanun wala tikana huzuni zila kaunde aronti duniani na ndo wana kadha Mwenyezi Mungu yorige garantia hao idha zemali toao wanika stomdo na maskini zilizo fikira za kishetani akashetani tumechotina wewe utunara ni wokona kaya Mwenyezi Mungu anabokaya ikangu too Mwenyezi Mungu wae harinika wizani wa binisa wakati utoa au utikena imani hata hutoa pia wala tabsutuha kulla albasti fataquda maluma mahsura wakati utoa au utitoa pia utokatina hudojita unatina mbashigo na gotika utoa 50 roni toe sadaka leo sikolele yabo fanya naye utikati ujito kakutina shingo na wakana pesa kwa utoa toa uheti babu ya urumia wala tabsutuha kangotoa utinyongo muhono kamili fataquda maluma mahsura hutokana sina hudojita ebrati kaufanya anganzo utoe hakiasi idhan harumai aya dungawo Mwenyezi Mungu abandi ni katina hajeni mapesa ya hao akamsa ukaya qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min sadaqatin yatbauha adha makalima mema ya urongoza wangu yokairi rahana sadaka waito watibahi wakati na utimbulia wala kaundu watolea idhan yekairi loka keruti towe ketina mana utowe kama tukautorudi tena ujeudo timbulia wangu haizo ayakaru ya dungabanu abudaburanzi rasuli haku rigwa shishorishige Mwenyezi Mungu ambakaya ya ayyuhalladhina amanu la tubtilu sadaqatikum bilmanni wal adha mtidominya zi sadaka za hanyu hautimbulia hautoa pwawa kalladhi afarsa kaya kalladhi yunfiqu malahu riaa an-nas hama barukalu watu wazimaliza hao hapo haoneswa na damu ilongo wao lekaa bala mto kalladhi yunfiqu malahu riaa an-nas yodi manakanga tsahurejea haku ni wazee wa hatu haswatan zemali mtoa na rudozi toa kimnyezi Mungu na rudozi toa hautataza sauti toa iliwa ndio jambo fulani hatoa babu hiyo habaa manthura lugha bala hiyo idhan hakabala ngutoa ilongo muone shemru wala yu'minu billahi wal yawmil akhir ulakatu amini Mwenyezi Mungu alenza kiyama famathaluhu wandu wao mfano wandu wao kamathali safwali hamanti dawo siloona sondo imejachukao imejachungeona miro ikange birao harwaye imejatu alafu hanti dawo boko hizo zikazipo abesho balati jindi hizo kazipo alafu emnika kutoze mali sahahe hauonesa upwavu kamathali safwali hamanti dawo alaihi turabu hujumanti dawo ila ngabo kafula kanti siloona ntidawo likafuli kanti boju fa asabahu wabilun badabala wani mvua nene mvua ina hunya ijeremme
mpaka fya karmensi da waile ibali yainizayo yido mfano wangu watoa mali haupwaru walangi hama mvua ya hanya yasekuwa basi ya lata idhani zikina ze swifaizo watukufu fatarakahu solda mana solda haridi hapale bimana yemvua ireme akati ula hurinde hapale zingine zipu hurinde hapale tu idhani la yaqdiruna ala shay'in mimma kasabu zila kaundo ya tuba kana kazi nafanya itokea maokaya hasa hatu walipo bwana hai wanaambaka yeye mwene ha balandishia ndio kwa hapa yeye mwene ha wale kabati sio jumayo na bosho hilo yeye mwene ha umri ya ulona wale wantungu idhan narike wao wahimisa za ibada za hatu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala sharti dozifanya hauparu haukahendeni vanuhuna mandizo nazoesa hungali kurondia za urifai nizofanya ritataze aukae Mungu ni mabia kwa karamu vile Mwenyezi Mungu atokiyama Mungu ni wao wangu watoa sadaka zao hautataza amefanya taratibu hata ikarama mvuli wa Mwenyezi Mungu Inshallah Ta'ala yauma la dhilla illa dhilluhu usiku kwa wakati mvuli katika huo nanga hadithi mtu anasakaya ngarumetar sakaya ndisiwa ambaka nini haina Mungu utoka haruma wa mvuli wa sadaka ya sadaka utoa wao duniani ndo mvuli utoka haruma kiyama utatai ile jo utoka kwa kiyama abige sadaka na rizitoa wingi zifanye bakhili ili ijokaya rizalika bishababu harumaze konti za hatu akare mtimanda sibabu ikai konti hiyo na bahingu ya roho ya hayo furai atamzali kwa ngomona kama chifuo akapata konti na bahingu sasa iko ya kiyama madama kamfuo na sihizi na wangu akawa kwa mkono wa mfanyakazi walipata minero ya bwana majongo hata huku za hazini ile umshahara wao utazungumza sasa wao mlofaya ikakutoa eneo unataka kumachana kwa hivyo mtu hata kusuona mpaka hufu nikahufu na ngoma nasema wazia wakati ndio kwa kusema nini laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa sasa sisi wakati niko kitao unaweza kuzila mtu mmoja duniani utafanya kazi hizo na wakati wa mbele tunataka kujielekeza Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngamonao unundo msaidio wa hun sihiri ranzore kwa he hun kolbe eson harma hermitage ya mundu jojo jitekeleza ya prepare envelope yahe ya jiavurize bano ikahatsu jahambwiri ngena carte bleue yahe ngamonao ze machine za he carte bleue ngizo bano ilizi jezijibwe mahutajio na ninga mwishi yao heleze aya zero hao ukaya kairimdu ya japatse Mungu bawonde mwenzaziliwa na iho ndiho rendao yabonga monao hena ujohuja na tuja direct harumane le kiesilino ya tria ya envelope ya so huja na tuta haruma envelope au kainu sadaka nganzao siri haku alafu mravurize haruma ile kiesilo ngamonao mavamana walikelensiza ili yeze nongozi bere wasto Soyez le bienvenu dans cette assise. Notre frère ici a fait une petite introduction de l'objectif de notre rencontre ensemble. Tout le monde le sait. Il vous donner un peu d'aperçu que l'objectif de cette rencontre, c'est pour qu'on puisse recueillir un peu d'argent ou récolter de l'argent nous permettant d'aider à la construction de la mosquée. Construction de la mosquée, ça fait partie des sadaqas. Comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je ne pourrais pas tout traduire tout ce qu'il a dit, mais je vais me baser sur l'essentiel. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ceci: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاثة. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاثة. Quand l'homme décède, tout est arrêté. C'est comme si أستاذ محمد تفضل. بابا سمعت تفضل. شبكة تفضل يقول بابا سمعت. الحكاية ouais. Quand l'homme décède, tout est arrêté vis-à-vis de sa vie.
c'est comme si nous avons une horloge ou bien une montre sur laquelle nous avons des petites aiguilles qui ne s'arrêtent pas pour les secondes. Donc, à l'heure où il meurt, tout est arrêté de sa vie. Mais le prophète, il a dit ceci, sauf, excepté. Sauf, qu'est-ce qui est excepté? 3 choses. Bien que son âme est partie, mais 3 choses continuent. Du moment où on a ôté son âme, du moment où on lui fait les toilettes funéraires, du moment où on l'a habillé, on l'a ramené à la mosquée, du moment où on lui fait sa prière, jusqu'à ce qu'on le mette dans les trous, et continuellement. Quelles sont ces 3 choses? La première, comme dit le prophète, إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3 صدقة جارية. C'est là où nous en sommes. Un sadaqa, c'est le monde qui est perpétuel. Lequel le monde perpétuel? T'as donné de l'argent, comme ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, pour aider à la construction d'une mosquée. T'as donné un terrain pour construire un madrasa ou une mosquée. T'as fait des œuvres caritatives que tu n'attends pas un retour. C'est ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Œuvres caritatives. Mais c'est le bon œuvre que nous sommes en train de faire. Parce qu'il s'agit de construire la maison des dieux. La maison des dieux, ce sont les mosquées. C'est pas pareil que votre maison ou la maison de l'autre. Il s'agit de la maison des dieux. Nous serons sous la terre. Qu'on le veut, qu'on ne le veut pas, tous qui vont prier dans cette mosquée, au moment où nous avons donné l'argent pour ne serait-ce qu'un centime, un centime que tu as donné à Dieu, ce n'est pas 1000 euros que tu m'as donné. Il vaut plus, n'en parlons pas, si ce 1 centime il est multiplié par 1000, 10 000, ainsi de suite. Donc, on est sous les trous. Pourri. Il reste que les eaux. Mais les sadakas continuent. Où est ce qui est ton âme? Alhamdulillah. C'est quelque chose que nous avons eu la chance d'être enseignés dans les madrasas par nos parents. On a essayé de transmettre, reste à savoir, car nous nous trouvons dans un pays, tout est compliqué. Ne serait-ce que dire à ton fils que ça ne se fait pas, on a peur de le faire, de le dire. On nous a mis un système de ne pas oser parler à ses propres enfants, de peur qu'il y ait l'assistance sociale. On est arrivé au point que ce sont les enfants qui nous téléguident comme ils ont des télécommandes. Et pourtant, ça n'a pas été comme ça. Nous, la plupart, je me rappelle, c'était des yeux qui nous... Juste on te regarde, ça y est, t'as compris. Mais la nouvelle génération, malheureusement. Donc on doit, même s'ils ne nous écoutent pas, mais on doit continuer à les inculquer. À les apprendre à faire de l'aumône. À les apprendre à être bien avec le voisin. Ainsi de suite. Du moment où tu as transmis, jusqu'à ce que l'enfant arrive à l'âge de la majorité dans l'islam, du moment où tu as transmis, sans excès, fait comme les autres, bien sûr,
Parce qu'on entend certains discours qui n'ont rien à voir avec l'islam. L'islam, c'est la tolérance, c'est la salam, c'est la paix. Mais transmettez les choses telles qu'il faut. Une fois que l'enfant est majeur vis-à-vis de l'islam, on a fait son devoir. Là, on a fait son devoir. Donc, comme je disais, la première des choses, c'est sadaqatun jariya, c'est ce que nous sommes en train de faire. La deuxième, c'est quoi? Ilmun yantafa' bihi. La science qui est utile. La science qui est utile, celle que mon professeur a appris par son professeur, il me l'a transmis et moi je vais le transmettre à l'autre. Et j'aimerais bien préciser, le prophète n'a pas dit ilmun yantafa' bihi l'islam. Il n'a pas parlé de l'islam. Il dit ilmun yantafa' bihi. Si tu es menuisier, tu as transmis ton savoir, ça va te suffire. C'est ilmun yantafa' bihi. Si tu es maçon, ainsi de suite. Si tu es cultivateur, tu apprends à quelqu'un comment cultiver les tomates et les oignons. ilmun yantafa' bihi. Quelle que soit la science qui est apprise, du moment que cette science n'est pas nuisible à l'homme. Du moment que cette science n'est pas nuisible à l'homme. Ilmun yantafa' bihi. Donc ça fait partie, c'est le deuxième point que le prophète a dit, c'est perpétuel. Voyez, nous sommes assis sur des chaises. Ces chaises-là, qui l'ont fabriquées? Il s'avère qu'il y a un musulman qui a fait une formation de charpente pour initier. Il a fabriqué les chaises sur lesquelles nous sommes assis et nous parlons de l'islam. Ça fait partie. Nous parlons dans les mots. Il s'avère qu'il y avait un technicien musulman qui l'a fabriqué. Le fait qu'il a fabriqué aujourd'hui le nom de Dieu et du prophète et du bien, troisième point, c'est ça le problème. Car nous avons tous fait des enfants. Mais vont-ils, nos enfants, être utiles à nous? Être utiles, ce n'est pas seulement qu'ils vont apporter des diplômes, même s'ils ont des doctorants agrégés. Mais si cela ne va pas avec l'islam, ça ne va pas suffire. Donc, attention à l'éducation. Pensez, nos parents, j'ai toujours dit, nos parents ont eu de la chance, parce qu'ils nous ont éduqués de la manière que, une fois qu'ils sont partis, on va appeler chacun les uns les autres pour faire des doigts. Pour eux. Vous n'allez pas me dire non. À chaque fois que nous avons un frère qui est décédé, Comorien, Sénégalais, Malien, nous sommes tous à la mosquée. Oui ou non? On va présenter les condoléances. On lit le Coran. C'est comme ça qu'on l'a transmis. Qui parmi vous qui peut me dire, j'en suis sûr et certain que le jour où je partirai, mon fils ou mes enfants vont me faire des doigts. Yes. Et c'est pas vrai. Donc moi, je conseille fort bien. C'est bien d'avoir des enfants. Mais vis-à-vis de là où on se trouve, dans le monde où nous nous trouvons aujourd'hui, c'est très compliqué. Gardez bien vos liens amicaux, fraternels. Moussa, tu peux compter sur moi, je peux compter sur toi. Les jours que je partirai, tu dis, ah, le Moussa comorien là, qu'on était à la mosquée. Mais les enfants là, ça devient compliqué. Donc que chacun fasse ses valises, les prépare bien. Que chacun prépare bien ses valises. Ça, ce qu'il faut dire. Chez nous, quand on dit fourni, c'est l'instituteur, le professeur. Disait tout à l'heure, en lisant le verset qui est dans Sourate Jumu'ah,
وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكون من الصالحين. Faites vite, précipitez-vous à faire du sadaqa. Donnez ce que vous avez à faire. N'attendez pas, car chaque âme dirait ceci: ô Dieu, donnez-moi, laissez rester une minute. Pas pour prier, hein. Pas pour aller à la Mecque. Hein. Non, de faire aumône. Donc, faites l'aumône autant que vous voudrez. Et il ne faut jamais sous-estimer l'aumône. Déjà, quand on fait aumône, quel que soit, il a beaucoup d'utilité. Il lave tes péchés, l'aumône. Il te protège. Si tu devais avoir un accident qui ferait 100%, cet accident va être réduit à 10%. Excusez-moi car j'attends des invités, ils sont en train de m'appeler. Donc je disais que faites autant d'aumône, pas uniquement à telle occasion, autant que vous pourrez, habituez-vous à faire l'aumône. Habituez à vos enfants à faire l'aumône. Car quand on habitue les enfants à faire l'aumône, wallah, ils vont penser à nous le jour qu'on partira, ils vont dire mon père m'avait toujours habitué à faire l'aumône. Mon père m'a toujours dit faites l'aumône. Il va faire l'aumône pour lui et pour toi qui es parti. Donc encore une fois, les malaïkas, les anges, ils sont témoins de votre présence ici. On en a parlé beaucoup à la mosquée, mais Dieu a fait que vous avez eu, il vous a donné cette facilité pour venir vous joindre à nous. Cet argent-là ne sert pas à une mosquée qui est au Mali, au Sénégal, il sert à une mosquée qui est à Corbeil. C'est-à-dire, nous sommes en train de préparer nos valises. Inch'Allah. Pendant que ces générations qui sont derrière seront des imams, des professeurs, dans ces mosquées-là, Inch'Allah, là on serait au noir. Non seulement ça, ils vont parler des mots, on parlera des mots. Il n'y a pas de raison. S'ils s'habituent, à chaque fois on les amène ici à voir, ils vont le faire. Je constate ici, sur 100 personnes, il n'y a que 5 enfants. Si chaque parent avait eu l'occasion d'amener son enfant, l'enfant en répondant à la maison, il va dire ah oui, ouais, j'ai écouté ce que ce monsieur il a dit, ou bien il va me poser des questions. Donc habituez-vous quand vous allez dans des conférences religieuses à ramener les enfants. Je sais que ce n'est pas facile. S'il le faut, il faut lui donner de l'argent. Viens avec moi, je vais te donner de l'argent. Ne lui donnez pas de l'argent uniquement à aller au cinéma ou bien au McDo. Donnez-lui de l'argent s'il faut d'aller écouter les paroles de Dieu. Parce qu'à force de le ramener, il va s'habituer. Mon père, il a eu de la chance. Il m'a habitué depuis tout petit. C'est pour ça. C'est héréditaire ce que je suis en train de faire aujourd'hui. Bien que je suis allé dans ça. Mais c'est héréditaire. Il s'était préparé sa valise. Hein. Il s'était préparé sa valise, il savait. Donc, espérons que, Inch'Allah, nos enfants suivent le chemin que nos parents nous ont tracé, Inch'Allah. Et en attendant, Inch'Allah, en attendant que, parce qu'on attend des éminents
pour venir. On n'a pas encore commencé, que les gens soient là. On va continuer petit à petit, Inch'Allah, à faire des rappels jusqu'à ce qu'on commence, Inch'Allah. Amin. Salam alaikum. Amina kidukaya wanaoliba pia waelewawe shikamot wakirajia wanu wamshoi hata mshini siku kaula tanziba ndokaya bijili kisora abantu wanaoliba kwa sababu huo ngwele wa shuka uonjo kwa shibuchi shawelewa abanga karna kwa lolilo ni kwa shukuru inshallah Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala harambia haruma surati al-Hadid ambayo اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. Kutoka kwa mbilizo Mwenyezi Subhanahu wa Ta'ala hakaurudisha dunia ilishimiri ambayo ni i'lamu annama alhayatu dunya la'ibun na mjokayo hata dunia humu zinunsa roho yani haina namna ukao jivuro jokaya kabati namna ukao kidai mabniba i'lamu annama alhayatu dunya la'ibun wa lahun zinunsa roho akaini ndongoza kiseruye izo mru zizingara hata mroha haisanizo bimaana kuna kwa uzingara duniani hata ike kuna kaula duniani idhani abuto nsabu kalilongo zifanyao laibun walahun wazina linuturu jariya shaharma turu watafakhur bainakum na wiji fakhari baina hanyu ngami ujisa ngami na mali tipwa kabila nkut kadha 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 watafakhur bainakum watakathuru fil amwali wal aulad na huingiza kai ukanimali zinji na wana na kadha basi usakaya ziongoza pia kamathalu ghaithin a'jaba al-kufar nabatu hamamvua ya hanya yalozei mimea siona kamru hawala basi kaza nisomea basi bani mvua imimea hili kwa ayujisa mbicho kangangalio mtoka mrango wao so hele juu ikarolo mhogo uhengo kiasi haule taama haina iwaloka hushiwala basi usakaya kamathalu ghaithin a'jaba al-kufar nabatuhu imana kufaru huna kafiri maana kufaru wa mru mlimaji da wala warengao ye umhogo utohuzi muhula watataza bimaana kafiri umruka ngutive hake habenwaye ye batil bimaana kafiri ya kiarabu haruma ya yinu wa mru mlimaji a'jaba al-kufaru nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarra wakati mimea ila haya ujibu angalia thumma yahiju fatarahu musfarra wakati langa wajao hamamro ujauhi siye yemimea ila fatarahu musfarra ilendeha jinzan nakawika usijao yemanyoso buriha ibana ngonjaone sina dunia inokaya izingare hata shaguli hata ngojo hufa fatarahu musfarra thumma yahiju fatarahu musfarra thumma yakunu hutama maana hutama hamaifu anigaranda hao jinzan ijaifu na makawo yungo hamankunya ya hapa فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد انتو كياما نغا عذاب كاليا كالانتيزا حين مدهراي حق ومغفرة من الله ورضوانا سيبايتنا نغا وزيلي وزيما ذا كالانتيزا وانروهي مهارمين زي حق ورضوانا
wa maghfiratun wa ridwana. Anafanya nini? Baada hapo mtile vihe dunia wa maghfiratun wa ridwana min Allah. Ikauja usidara jahama ndio wewe ujuruka ibinose utokodeni shajwa ukaya ngejida hata ngejo huroha. Idhani dunia ino mataun ghurur inomba matamani ya uhadaz. Akango juzingara hata ufika bala usahufu kusa zingara dunia pia ngojona mru ade maisha fasira maisha kiarabu baduka lelo ya uyeshi na maisha ukweli mruka juu besho zingara shanga joparo jo kutrawa maisha ya kweli ndia akhira ya ule adhimre nabio ri zingara. Alafu aya dunga ubizoma badini sabiqu namshindane sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka'ardi as-samai wal ard. Mungu nume khasara mbego ikawa uhuwa hayo deze mbingu nezibande zanti halafu bakaya kujua namba plasti hapo njia hapo hasara arduha urajuheze mbego hizo ka'ardi as-samai wal ard ando urajuheze mbingu nezibande zanti. Alafu manda munga duniani kujua bahanu hiza shahitoa njia mbegoni hizi amali njema na bari zifanya shahuba kihunu ufanya lai ufanya nsabu hata ijurukaya hufu mdumini. Idhan sabiqu ila maghfiratin min rabbikum namshindane harumeza khairi namshindane ufanya amali njema sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka ardi samai wal ard. Zembabo urajua hayo sawa na zembingu na zibade zanzi abenge mdatini hasara nangarotoka izaurifainda zinu lokale leo rihima harumeza Mwenyezi Mungu rizivalie ani rizitoleze mali rizitoleze mvu haukai inde tukaurifai enti wa kiyama. Abenge Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala urambia haruma ayino chino kahilini wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha ka'ardi وجنة عرضها كعرض السماوات والأرض أعدت يمبو يبريباريو وانdu Henry أعدت للمتقين يبريباريو wandu warao Mwenyezi Mungu na ora Mwenyezi Mungu tidehanywa ora Mwenyezi Mungu ndezitendo anganzomra karuma preparation haukaya wajawandu hamtume sallallahu alaihi wasallama wa usamtume kaya Rasulullah man akyasu an-nas wa akramu an-nas ya Rasulullah ayamdu menzakili man akyasu an-nas wa akramu an-nas yamdu menzakili mtukufu ramona da muhindi ambaye nini aktharuhum dhikru lil-maut wandu menzakili wafikiruhu hufa wa ashadduhum amma ikairikere honru wao isti'dadan lahu wa prepareo hufa al-isti'dad preparation akaya harumi aya mizima nini uiddat lilmuttaqin mbego hiyo iprepare wandu warao Mwenyezi Mungu alafeta kuangiona ndongo nne. Imam Ali hausoka itakuwa shinu ambaye nini alkhawfu min aljalil dawri ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala haina bahanulia kama mtume anambia sallallahu ittaqullaha haythu ma kunta nganzora Mwenyezi Mungu haina bahanujoji humra nganzora Mwenyezi Mungu hazini ufanye hazi kadoni kiwa haunro nganzora Mwenyezi Mungu ufanye uadilifu harimo wana nganzora Mwenyezi Mungu ufanye uadilifu harimo mrumshe nganzora haina bahanujoji humra ittaqullaha haythu ma kunta Mwenyezi Mungu haina bahanujoji humra basi Mungu msifadu ngabo wa khaliqun nasa bi khuluqin hasan ganzo ukidaona na damu habumba jema hinamna hiyo ambayo Uislamu yanyongoha. Idhan Mwenyezi Mungu atakwa ya malo alkhawfu min aljalil duria Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wal amalu bitanzil na urumia izo kaundu za haja haruma Uislamu haruma Qur'an haruma sunna mtume heki asitoshinda akamwezi marahini ittaqullaha mastata'tum na Mwenyezi Mungu heki asindoshinda yabole leo ikaba hinamna hiyo yaboze imani zote sawa al-imam yazidu wa yanqus na kwa imani hao uko benzi hata oja na ukimani hao yo shado kaya na nzure je gomgujuhe na katujujura ka humbenua kanzo mdarumie shera Mwenyezi Mungu heki asindoshinda yodi amalo al-khawf min al-jalil wal amal bitanzil yabili والخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل نوريض نبابتي تميزم يهونيكايو شريشة تصونغا سوكو موري خاصواتان ريتو شكورا نيما ميزم يارنيك أكاهدني sisi songalia ulogo juu mtume sallallahu alayhi wasallam la tanzuru fawqaka mrukadongalia ulogo jumaho
aikaka utaangalia ule juma hapo kuna shukura ila neema Mwenyezi Mungu yahunika walakin unzuru mrangalia ulonti ni mwaho ai wanangabula lobonzi na mingamina nyumba ani yabukanga tongalia ulo hawani yabo kuna shukura kabalanga bo ulonti ni mwaho tabiora nawe basi kangagala na hiyo hapo ina mzima nasi nguto shukura neema Mwenyezi Mungu yamnika inukta miso wal isti'dadu li yawmi rahim ni preparation ya hosi kwa ule wa duniani hiyo ketutaha mambo jao ganzozi itendwa wal isti'dadu li yawmi rahim do prepare usiku la duniani ndio maana bukolelo ya hadithi na sababu kwa jambo hamtuma ya rasulullah man akyasu nas wa akramu nas ya mtu mwenzake ile mtukufu rumanda mundo abahili aktharuhum dhikru lil maut wando wenzake ndio wafikiri hufa amma wenzake hakuraha nao isti'dadan lahum wa prepare utulokari abangara tukahufa watukahufa mwanzo prepare cheka tubidi kaiba kwa hala libas الاستعداد ليوم الرحيل preparation ya humla dunia nada hii preparation la hinu da burajara kalsimam zi dakika rijo mtume sasa barabara hadithi ya badini majtama qaumin fi baiti min buyuti Allah baiti min buyuti Allah tipakeke msihiri naam zawadini wa anna almasajid lillah shahayna bahanu wa wakosamaniha wa dhukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yabollo lahu mngome mala Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala إذن ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم ونقاتل أن يهببهان وسماكوا أن يمنزموا وشلزنا يمنزموا بس ملائكة نسيهاو يرندها كادو ورذيريلياو حتى فقروه أنغان سيبهم يزموا سبحانه وتعالى نقول فخاري ويأوناو أمة وهاه وكسمانيها هم ذكور Yemana zaidi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yupo na malaika bahini na mjemone wanamkole mkao tangoma wale malaika watambango mambavi wakati Mwenyezi wakabananga mumbo na damu amba yongo na damu warende na singasi hununga roambudi yao haina urambisha garifanya yao mtahu ngo warende naam walina mfaume yote haufamu wao urajile ukemraji na tokana zentsiku ngona zentsiku hizo shahina wanduge nao bio wa ani itodo grandisa ngabo Mathali Marekani hatuanza kile leo ule mngukabili ngo wa hahi. Na sigara mimi kaje nsiku. Ruhusia tuanze kwa ule mngukabili ngo wa hahi. Ili au nisilo ufanye wa hahi. Idhan fakadhalika Mwenyezi Mungu mwanzo huwa hahi. Ketubilo huwa hahi ubaki harma malaika basi. Ngamungo shumbe shirojina ilio ufanye hangu ukemraji. Idhan baada rafanya bali namna hilo Mwenyezi Mungu kwa malaika kali na mjemone wala mkafanya ngoma hao akanitawanu wasani habanu hasibabu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala sababu wanidhukuru ndio maana kauli leo haina mzima dasi utofu kanjambe boni ya daraja za hajurahane ni malaika akimalaika waunga moyo sijidani ngabo wale wasisi panungaro naomba na sisi nani naomba ni hatari vuke njambe boni lelo ngono njema za uzingiza ngonzo wone ni hizo zitusudie mathalan ujunja mroni aningasarma maraka aningasarma gere ngasarma nkodo kwa duniani amkenda hata hufu kunja mbeboni mzimu joni kakati zingamno limena kaule lelo wanawashe wa mazadi wale kaulu kanisa muonao ngamjo kauji sambeboni rahane zihurul aini wao ngo yabo ngolindawo roume wendo wao warenge shanyenyi ngamjo kauji sarahana hao ikamuhimi harumweto ya Mungu akaza hurul aini watu hansiwa watu pangwa ngo yabo basi no nyinyi duniani ngamgomba nao no hayati ngamwanaume no hayati ili mshinde mvuke mjembegoni basi haina mwanamshi ashinda vuka mjembegoni ya Mungu tukana sura njema enda mno raha na zihurul aini zilombegoni idhan hapo ni leo surutuni wanawasha ni ufanya mabalembego ila yumba mwende mwatula betina utadifu mzinga reso ala haule mivu kamnyika msomo Qur'an malahoni kamjana bano kwa mzinga raha huko ni wahayi shagara nzuri njembegoni amtukanya mbegoni je mbegoni wanunji ya amali hazitendwa shati tulemivu abenge nguna nzekelelo mkoti watu etukoro habana atikamado wangu wakabula mtume wakatoa mtume sallallahu mtume hakansingoelezo wangu basi kawaroha wabendi madha qala anifa abena mtume akahamba itikeni namna hiyo mtero hebaro mwamba kaibala wala kansibala balaka hamba nganzozi nje mwisoni hani umrumie hekiasi mjo ushinda inshallah taala fundi musano daho
نعم. ما شاء الله ما شاء الله. يعني في واحد منا من إخواننا في الإسلام اسمه أباس سجن، إمام في المسجد الإرميتاج، فتفضل هنا إن شاء الله. وندعو الله عز وجل أن نكون إخوانا متحابين إن شاء الله. تفضل يا أخي. وإلى إمام كاو مسؤوليزو هرما مسيرا ندير رواه إن شاء الله تعالى شمال من فوقيا وهو سؤال أبنجي كم تفضلي شاكر تفهم سؤال هذا إن شاء الله. أبغى منك كلمة سنعطيك كلمة إن شاء الله حتى يعرفك الناس إن شاء الله. أيوة جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Je ne vais peut-être pas me présenter comme l'imam, mais alhamdulillah, je fais partie de ceux qui essaient de diriger la prière là-bas. Donc, je fais partie de ceux qui essaient de diriger la prière là-bas, alhamdulillah. Nous avons accueilli avec beaucoup de, en tout cas de fierté, cette initiative. Et comme l'imam l'a rappelé tout à l'heure, les mosquées, ce sont les maisons d'Allah, ce sont les demeures d'Allah. Donc, Dieu a fait, alhamdulillah, qu'aujourd'hui, nous faisons partie du bureau qui a piloté ce projet de construction de mosquée. Et nous, en tout cas, nous disons alhamdulillah qu'Allah nous ait fait partir de ce groupe. Mais je dis, c'est la mosquée de tout le monde. C'est une maison d'Allah. Peut-être que demain, ce sont des fils, nos fils parmi nous, qui vont se retrouver là-bas à diriger cette mosquée-là. Inch'Allah. Et donc, tout ce qu'on peut faire, l'imam a rappelé aussi, tous les bienfaits de l'aumône, en particulier de la sadaqatul jariyah. Donc, je ne vais pas revenir sur tout ça. Donc, c'est une importance capitale. Donc, le bien dans l'islam, c'est quoi? C'est que tu fais quelque chose aujourd'hui, on fait quelque chose qui servira à la communauté tout entière, et en particulier aux enfants qu'on va laisser ici, mais en même temps, Dieu nous rétribue pour ça, ici-bas et dans l'au-delà. Masha'Allah, donc ça c'est une bonne chose. Je ne vais peut-être pas prendre beaucoup de temps à parler. Donc, ce que je veux surtout faire, c'est de prier Allah pour que tout ce que vous allez dépenser soit accepté. Il a parlé d'une chose aussi importante, la niya. Innamal a'malu binniya. Donc c'est important cet aspect-là, mais en tout cas, déjà rien que le fait de se mobiliser pour cette mosquée-là, qui est la mosquée de tous, de nous tous, comme je l'ai dit, nous ne sommes que de passage pour l'instant, en espérant que c'est un parmi vous d'ailleurs qui viendra, Inch'Allah, diriger cette mosquée. Pourquoi pas, ça peut être d'autres aussi. Donc, nous prions pour que Allah fasse aussi de la bénédiction dans vos biens et vos projets. Et juste pour rappeler, je parlerai juste de certains détails. Donc, c'est un projet qui va coûter autour de un peu plus de 2 millions. Nous avons fait un gros travail, peut-être que les gens ne s'aperçoivent pas. On peut comprendre que nous sommes dans un contexte très difficile, mais alhamdulillah, Allah nous soutient, parce que lorsqu'on a de la sincérité dans ce qu'on fait,
on voit le soutien d'Allah. C'est Allah qui fait les choses. Nous ne sommes que des causes. On fait ce qu'on peut et Allah va parachever, en tout cas, va achever les choses. Ce qui fait que nous sommes partis je dirais, d'une estimation des coûts qui dépasse un peu les 2 millions d'euros. Avec l'architecte, dont on s'était accordé de commencer les travaux dès lors que on a le nécessaire pour entamer les gros œuvres. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons dépassé les 500 000 euros qui étaient requis pour commencer effectivement les travaux. Il y a eu quelques retards. Les travaux devaient commencer en mai d'ailleurs. Il y a eu un retard, mais Inch'Allah, ça ne devrait pas tarder. Les travaux vont bientôt commencer, Inch'Allah. Et donc, ce sera un soutien de plus, mais qui est d'une grande importance pour nous et pour toute la communauté. Et nous prions vraiment pour que Allah, en tout cas, vous récompense de la meilleure des façons pour cette mobilisation que vous avez faite pour récolter des fonds pour votre mosquée. Donc, moi, je dirais que c'est pour votre mosquée. Et qu'Allah mette de la baraka et de la satisfaction dans tous vos projets. Voilà, donc c'est ce que je voulais dire en gros. Merci pour votre soutien et assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Shukran, barakallahu fik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amadi elimu ishiaye mwananyasi imam ikao duli wa mwasiri watu waliswalizo ze swala zonsan ka shukuri yao Allah subhanahu wa ta'ala. Wengare njizomba vi iniri tsange mbavi izo mtume sallallahu alaihi wasallam ya hamba amadi za akademishi ya wana mafundi watu ngarjosh sana renge dakika mbili haunzima reshelizane mbavi harumwa zenrongozari hansibano bizillahi karim. Mtume sallallahu alaihi wasallam hamukaya eni mrikao hawahamsihiri Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mujumashia daho mbewoni. Eske zenrongo hizo rizishia? Naam. Siwandoloban alhamdulillah rizishia bana mtume namna arongoza nangu mjitekelezo rijevanu riwahenyu ba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ili maudunso kiyama rijeri hunredaho iho insha Allah bizillahi karim. Shanga wandongo rakanza reshelizani mbavi haukaya omsihiri si huuda shari si hanza tena wake wangu wado njia bizillahi karim weswali wanyuswali gongwa vivenze damina we nani wana hatu no wana hatu kwa na ujao msirini waswali watina ukaya Mwenyezi Mungu harnike taufiki wazimananyi wasaidia wasomo namna yeswala mru ya swaliyo haukaya armo wanazioni wareshelezi zao warambio kaya al-ilmu wajibun dini kumrusoma inumongoni wajibu wa hedini mru ya some ili ajujo swali maana mbuka na uja uswali watina ukaya mru hasomo nduka na uja uswali watina ukaya mru hende shioni hasomo hivyo nge mongoni mweze nrongo ikao gazireta bishao ibidiri nje jitihadi rike na kuwaje do usaidia wana hatu walu harumaintinu riwadunzanize nile padashio ili maudu wajoshinda wajomsirini waswali yode mbano ngoikao tikahanzani tsange mbavi bano
ireshelezize mbilinje shelezize haruma umkonti watu shati kahanzane shelezize nenje Zimbabwe haruma si kadimie bana tsambia hadisi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ukaya narsahau daho nilindao mbeboni inshallah taala daho hilo gari nao sisi duniani ndugu taho ya wahe nyumba hiyo ngurumio gharama inji ikao ngabwendo wandu ikao kwa tushinda kwa honde bahati wa ilala ngabwandoze bahati wa ilala ngabwandu ikao wa washiwao nyumba hunu duniani walala sisi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hadisi na yamba banu hawiyarajisa mruye tuwabekwa enero usaidia msihiri hunu shango ndo walile dahu la salawa ho la vaziwa itwana dia duniani lilojema wende walali kinyume ya hizo duniani ndugu simbuho na wakati nzima harumale nzima haruma sekondi nzima ngotomba hindu ikao ngayusedi yao mbewoni maudu ujonda ni daho hilo ibatikairi ikale liwaha daho hilo tujo simbuha endera lundika ulisani vaziwa rilala iyo wajibu au hiyo wajibu reshelezizane mrongo hamada unu babanu hamada banu wa kidini katsanganya kheri mrongo hamadi zo zike uzifulani hatu zike uzituni hatu kaya banu imalaho yanu liwaho duniani yanunga kujokoja yarazewa ajokoja yaliwa ama suratul kahfi wakiswa ilonde yonde sawa ikiswa ya wandu ikao ambao juja wa maajuja ikao wandu wao kabila mbili ikao mongoni mwezi alama za kiyama waonesiwa ukangwajoko huja walezi nduzilo duniani pia kaunako bakshahata aba kaunako bakshahata mbalongo arumwe dunia hii ebonge imala hore dungo amadi alifundia zone savanu kaya zerongo le tour la dunia ile zongo za dunia ni zinu pia le tour la redaction dunia ni basi shai zorjuko zile ndama ubutwa kiyama dazinu rezifanya ndo msirion huo ndo maudu do ujohima uridailia ukaa mroi kana ujoenda banu tsotsinda banu au ka hansaidie nyumba ya Mungu ebonge ngartsangi yao mala ndongo zinji ngabwandu hata Mwenyezi Mungu ujorsamii watsangi yao zinu zatu lazima ribidili zitangie Mwenyezi Mungu arikuonesha na ndongo hamanizo ikarumiziwa mbabanu hamada banu rido sana rido fanya kuupa rido tendea hamadi wandu wartendea haukaya hama surati al-mutaffifin yamba kufajia tasabaqil mutasabiqun wanduna wado fanya pupa we shidana harumaze njema shati dezembi da harumaze njema shati da harumaze mbi leo homu chitamari lonu unu makatiri lani habaha wandu wasingani ya Mwenyezi Mungu aripendesha rishangu wasingani ya washenkeze zembi zitona hata ba asila lahu harume dunia hatu ngarona uzijirio ukai dunia ba hirende ha maudo wakati mzima mnutuo kabana haonezi jirio mala fulani ebonge ngamungu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala makalime kauti shelezi zabanu yari fayum dunia na akhira Mwenyezi Mungu ni ngandondo banu hini mbikao ngena rongozi mtabishao haungena blockage haungena problem haungena harmenti mriatire hotoe ria dialoni yoposhoni yanunie yambe Mwenyezi Mungu nitolee ze problemu hizo inshallah billahi karim ndio mungarjo karibisha mafundi watu sawa sawa ja ndio rejezaye nikoni ke fundi wangu fundi mwelevu endelee mbavi ni uhashirisha wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mashallah rijwani sakaya fundi watu fundi ali kaiva ikao mjondo wako sahara gefunga baba hafu kaya zambela dimizamo
نعم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أبغي نرجوها نساء وساو محاضرة كوننا مفندي ميكش مع الأسف زيرون فنزاو سكوال الوفومبيلي وداشينا وهمورية شا علي محمد كيفا mwananyasi kuka kakwa kwa lesina itwa iwashida huria uto ngudutangani handa inafundi Mohamed wendelee les discours. Comme je disais, on va commencer le programme de cette assise. Que Dieu nous facilite, Inch'Allah. Et encore une fois, merci infiniment de votre participation. On en a invité beaucoup et pourtant Dieu ne nous a pas donné tawfiq d'être là. أبو قرجو صاحب فتيها نوازوهات بسم الله وفتح يأتي الشفاء ويكون بالدعاء إلى حضرة النور محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين من الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله. الحمد لله. الحمد لله الذي جعل طريقه هو الطريق المستقيم يهتدي من أراد التقرب إليه ليدخل في جنات النعيم. والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم الذي بين لنا أحكام الدين وأمرنا باعتصام حبل الله المتين. أصحاب المعالي أصحاب المعالي والسماحة علماؤنا الأفاضل أيها الآباء والأمهات معاشر الشباب والشبابات ضيوفنا الأكارم أيها الجمع إن خير ما أحييكم في هذه الحفلة الميمونة وهي السلام فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد حضرات السادة إن أهالي منطقة إيسون بصفة عامة وأهل مدينة كوربين إيسون يفتحون قلوبهم لاستقبالكم في هذا التاريخ العظيم الذي يعبر عن مشاعركم الجياشة وعواطفكم النبيلة الوقوف معهم في مثل هذا اليوم الأعز في حياتهم. حضرات السادة أقف أمامكم بتقديم برنامج هذه الحفلة المباركة، ولكن قبل تقديمه تستمعون إلى كلمة الترحيب يقدمها إلى حضراتكم الأخ الفاضل أحمد محمد منصور. Tukufu likaufanya likahamba namna jukaendelea sisi au harma mikotia hatu madama sisi wa Komoro madama sima Islamu imalezi kao ndo rajuhanayo ne mafundi noaze si hubeshilana marhaba kafanya mukaddim si marhaba si hamili wa marhaba ya homjilo howanu wa hali marhaba ya shukuria baada zibikao zafanishi kabonge garjo para emananyasi Ahmad Muhammad Mansour
Ikao baishwa lelo ngajomba kangende mzee haondoaze shaba matoka tohe mafahaba mtume hado para hezi kuboza hao ngawado poromba bahele paha ngawado poromba bahele kafu amungesi umjo hele zila tigani abonge mujojari ke kalima gerje mumuzoni je pare wazee waje wanishukurie gerje ne barnamaj ya tungejoka tena namna hino gabajo soma Qur'an al-Karim gabajo mjazo fadishe wazi ya hema fundi gauta wa ngoban oi ikari timizi hau kabla ya hapo wawekao ndo endelea na mkonzi ambose warangalia mbahiru ya huu hula يرجع لليل نوتميز إن شاء الله نبغى نزوج لك توفيق تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Kwezi mafundi wake, kwezi tewela Kiislamu na Tanganyika bado, afanya muhawara wa Kiislamu. Asabikio rambe assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Si wabanu nungiwa Kobe kabi kiwa amana niabe banu yoyo toa zenjema nezeshuka za hawanu walekeza zenongo zinu yatonga gasana ngara kwezi no les commissions ya umjwa Kobe wakampagaza na waziri wakana wababa hao wakanelekewe na kurushe watunga zitoka ukiri ziko ukiri ekuwa dosale wazishangilia kwezi wenge sika kwa wale akawa kwa koni dunga mara iwe sika kwa wale sasa wanza zinongo zimeharaka wangua furahi ili zinongo zao zinongo wenge baada kufungua wazee wakana mafundi yao wakamsaidia zinongo zinu haku wakana wazee wake washangilia zinongo zinu kari kufungua zisimu ngejoki hivi wasi shaya kulihali yemeli haraka pitende bora ya wofu wa Muhammad baba Jafar Muhammad wa Shatuhar Muhammad fundi Musa Muhammad fundi Muhammad wananyao wajukubali kawao wafungurwa ya mwefu mwa sote pia kwa hizo roge na ngomba Mwenyezi Mungu ukaingizo wa sadaka wao na mafundi wa zama nijoshimia ngo bizani wahe mabuto kiyama roge si wandu wa jawabu na ngomba Mwenyezi Mungu liketiba ya peponi wa insha Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barakallahu fikum. Je vais essayer de résumer car vous voyez ici il y a la télévision qui est connue. Ceci va être sur les réseaux. Certaines personnes vont suivre sans savoir c'est quoi l'objectif de cette assise. L'objectif de l'assise d'aujourd'hui, nous sommes le 15 juin 2025 et cet après-midi. C'est une assise qui permet de récolter de l'argent dont l'objectif est la construction d'une deuxième mosquée à Corbeil-Essonnes. Nous en avons construit une qui a été inaugurée en 2005. Il s'avère qu'à nos jours, cette mosquée devient tout petite par rapport à la population qui viennent prier. Nos frères qui sont dans d'autres villes, dans les autres quartiers, souhaitent aussi, Inch'Allah, d'en construire car Corbeil-Essonnes est une grande ville. Je m'en suis rendu compte très récemment. C'est la ville qui contient 5 gares. Dites-moi dans quelle ville il y a 5 gares. Juvisy, c'est Juvisy. Villiers, c'est Villiers. Et ainsi de suite. Corbeil contient 5 gares. Corbeil-Essonnes, Essonnes-Robinson,
Villabé, Le Plessis et Coudray-Montceau. Tout ça, c'est Corbeil-Essonne. Oui ou non? Vous êtes d'accord avec moi? Donc, Corbeil, c'est grand, c'est vaste. Il y a beaucoup de populations. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, non seulement population musulmane. L'islam, Alhamdulillah. Vous savez, je vais vous apprendre quelque chose que vous ne savez pas. Cette ville a été fait un doigt par un des grands imams qui est arrivé de Médine. À l'époque où Corbeil-Essonne, il ne peut pas se passer un jour sans qu'il y ait 15 voitures brûlées. L'imam est venu à l'époque, on priait dans un local. C'est parmi les grands imams de Médine. Abou Bakr al-Jazairi, il nous a fait un doigt que cette ville soit apaisée, que l'islam, Inch'Allah, prenne une bonne sorte. Là, les résultats sont là. 25 ans à 26 ans après qu'il a fait ce doigt. Alhamdulillah. Abou Bakr al-Jazairi nous a fait ce doigt. Aujourd'hui, nous sommes là. Avant, ceci n'existait pas. Donc, c'est ça le but de notre assise, c'est de récolter de l'argent à but caritatif, nous permettant d'aller aider la construction de la grande mosquée de l'Ermitage des Akoumouare. Donc là maintenant, on va continuer pour le programme. Le programme, on va continuer. Je vais faire appeler à Cheikh Al-Oustad Mohamed Ahmed Mladjaw. On va s'en donner les barlamaj. Dans la Heshukra, Gardum Fudiwatu, Mingolima Fudika, Wasubisao, Uharuki Okolbesha, Humawaju, Akauna Sunawan, Lumawaju l'Ermitage, Mohamed Ahmed Mladjaw. Jazakumullah khair, le Dufani Fumouet et Mafala, à Aya Nakurukai. Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله لا يحب والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا
أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين صدق الله العظيم. Je voudrais faire un petit rappel. À l'accoutumée, ce sont nos enfants que nous avons enseignés au madrasa. Garçons et filles qui lisaient le Coran, qui faisaient des petits discours. On était contents. Ils ont grandi. Mais la plupart, sachez, ils sont en préparatif des examens. C'est pour cela que vous ne les voyez pas là aujourd'hui. Mais ils sont en capacité de prendre le relais. Malheureusement, c'est pas malheureusement, on aurait bien voulu que ce soit eux qui prennent le relais. Mais ils sont très préoccupés par les examens. Merci beaucoup pour la lecture, Fondi. On va faire une petite invocation par rapport à la lecture du Coran. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna waj'alhu tilawatahu آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. كوتي سوكت ونهاتو وكوتي ميقايو كوتي هو المظلوم مع الأسف واتباع. Wakati huu ungarujopara fundi watu mtukufu ikao manwaka mapalashi wakausomesa yako kufanya msafara ya Jehova Mwenyezi Mungu nambariki fundi vikao ya joshila ya mshifu akaja akausubaka tumanda ila Masri Muhammad Yusuf leo mjono rondo waboge ile udukore ngani kalima la handani la hureshe desiza الأستاذ محمد علي كيف فضل مشكورا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد
صلى الله عليه وسلم. نحمده سبحانه وتعالى على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ثم أما بعد، wazee wangu, wazee wanaama, wanazioni, mafundi wangu, watoto wangu, watoto wangu, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi. Au shukuria utukufika ya ondo wa rihansibaru wakawu mtukufu ikawa watanga ni hasiba Mwenyezi Mungu yabuka majahi ya utukufu wa hamada Mungu ukaini ya jawabu ya jahasiba Mwenyezi Mungu yabumu haja au Mwenyezi Mungu ndiye yampara na Mwenyezi Mungu ndiye yamtukuza na Mwenyezi Mungu ndiye yakasababu ya jawabu. Kabatino mwani tukufu hamalika ya utoshinda kujiramu wakayaiba mwanada Mungu. Ujoka mwanada Muislamu. Ujoka kuumbwa. Ngawena isababu ya Mwenyezi Mungu yahunga. Ujoka ya ranzi ya uhumba ya lona Mungu zilo sababu ya kutsongeza ya uhumba kwa wanadamu ya kutuoka ya haulazimisha kwa hizo usifanye ni ya kuga kwa marjai husulu wale ujoka hunejei yendea unisi kaundo wa pale muharwezi ya ulazimisha usifanye karitina sababu rawa hiyo kwa wanadamu wa Islamu بكتها الموزين. من أجل هذا خلقنا الله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون أي يطيعون. ونزول ومك يعبدون يعني مكون جوه بعد يقوى العبودية. Ingali tuko waabudia Mwenyezi Mungu huu. Ana mnaji tuka humwabudia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Zote pia ndio mwanadamu ndio hizo yazisome, yazijue baada ya kujua yazifanye. Izan yabo uharmaza ibada elamikaura razi soma ni namna kaundo la zoea hozifanya kama jaha mahala hozifanyia ikati leo haruma buyutullah ta'ala haruma zimbazo Mwenyezi wa buyutullah masajid zimbazo Mwenyezi yone misli na kabati nyumbani tuko haruma au hamsini Mtume alayhi salatu wassalamu hazana ukala afdha'u al-biqa'u buyutullah. Afdalu al-biqa'i fil ardi buyutullah. Wa sharruha al-aswaq. Mwenyezi Mungu hapa ukaya. Yezi vale zati za kaidi ziloko ibada Jumaa. Deza wa msingi. Na utukufu wa hao msihiri na utukufu wa hao na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yekahu wa hao msihiri au husaidia wa hao msihiri. Mtume alayhi salatu wassalam
aonesa hadithi zingi zaonesa utukufu wa hemrike ya udole au hamsihiri au hemrike ya udole ya saidia msihiri wako abo tutahuna nukuhili baluhaina nukumoradamu ikawa muzifano ngebido ya pikiriranzi yekati fanyese nungozinu anga mtukahuna nukuhili babate shakula yendelesha kudashini yengisho na faida hindi bali haina mungu kufanya hapo mwana damura hawajazifanya nganzo mjue faida ya hazo ndio usifanye ya bwana mtu ya juhoda honi ya johar wema falia asibabu ya ukaya ngawo mchango upanishi hao wawahomsihiri ya wahajue ye mabuna ya tuko yahura yonesha mtu sayati wako ishonesha mchongeza yara tuwa wakati ishonesha mchongeza mbembika wano ya kaliyo ya iranti yatu fikiri noko ziwaji shaya mananenena kiyo harumaye kuoroa kwa kiyao okaya sadaqa yoyo na faida zinji sadaqa yuko ni sambali sadaqa yohanga sadaqatun jariya nade mbiao hamsiri hawo musaidia ye sadaqa jariya yode mayu wato waikao eshamu mushiharu mebe mwoito wa ila shenushilanicho uwebade jumati ngashitimohe na kuwe kuna faida bala haina wakati waluwala wanti ya ubala wafaidishi hao hasibabu ye sadaqa ya ila haina wakati mwondishiwa ze katilizo wandishiwa ze ajili zoneka mtowa menji reka mtowa mantere shanga wesawa no watu wakia inna allaha la yudhi'u ajra al-muhsinin ze ajili za mkisilamu zone ziweka zipoteza idhan ikarabu wangalia harama ya Qur'an al-Karim Unada mmoja utakiana aweka hapo ujoka utamani ya radio harbe duniani ya sababu hili kajaka uswali kajaka urenda uamza sema akaongozo wa mzayana ali ndege muda ahurema kicho ngomokana nirejei na tarisama uharmo wanzaya ili Mwenyezi Mungu bahiyati ya samii ukaya mtumia amba ukaya iko Allahi fi ridha alwalidain wa sakhatu Allahi fi sakhati alwalidain ziratiza Mwenyezi Mungu gizo hambo wa uzaya iko uzao mridinawe ya Mwenyezi Mungu hadiradinawe yemajito mtu wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala nguo harima wa uzaya ikawa upele ya mtungu ya Mwenyezi Mungu anaoeleza ile kama nadamu hapa bahimbu nyoka henda yao ijekea wanizoona damu wakai wazifanya anapokuwa ya tuombi sayajabu haria ya shingiza bahia fanya bahimbu nyoka utamani Mwenyezi Mungu kayanirejeza dunia yatia fanya kana Allah Ta'ala Mwenyezi Mungu hapa ukaya ya ayyuhalladhina amanu لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون قال وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت أما لم تووز كونهم لون يزم يمرزقيان زمالي كونهم يزم يملكان زنعمة زم يزم بكون يملكاني من قبل أن يأتي أحدكم الموت رهي موتي جوجلي يا منادام يك موتي وجلي أوجك هما فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب لولا أخرتني يا رب العالمين ingewtoni hanti mbavi kujaka wantoweroho
unikamba muda mtena dinafanya mtende na swali unatoka swali ujomba ashe fa as-saddaqa nedena tasaddaqi izkayawo doloni zo fa akum min al-muhsinin likbatman wa khayr fa as-saddaqa wa akum min as-salihin idan gatu kijombo manada watoveero diero saero wemdu wa khayr hosul Mwenyezi Mungu ukamnyezi Mungu chawe hukumbua fa akum min as-salihin ilini kemengoni mwandu wa khayr hosul rabbul alamin hosul Mwenyezi Mungu Mtume alayhi salatu wassalam habakaya haru hadithi kiyao ndio fi sahihain al-Bukhari wa Muslim wa akhrajahu al-Bayhaqi wa Ibn Majah wa ad-Daraqutni ikubaru ulama hao warejea hadithi ya Mtume alayhi salatu wassalam وما كيهدين تمهد وكايا من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطات لبيضها بنى الله بيتا في الجنة وفي رواية أخرى بنى الله له بيتا مثله في الجنة تمهد وكايا حين ولكياه لو يوشيان يزن قنوبا يعني مسهير لأن البيت بيت الله يطلق على المسجد إنما يمسمه هو مسهير حين أمريكا يا وشي يمسمه مسهير بس هذا كايا تبقى مسهيركم هو وكمان مسجد مسهير يبقى وما مسجد يعني المكان الذي يسجده الإنسان المسلم يذكر على المكان الذي يسجد فيه مسهيل ونبان وتسجد ليا يونما نمتميهم يحدثني نكايا ولو كمبحث قطات بيس وهمس ولجايا لانوني itowa مسهيل ikaw sihir lang walutanisiwao nakaya lamuni ikaw yawa hadiya musayba joi bala Hajokanayo wala hata ya pango wana wesa warekeha wawanuha bahena mliyawaha ya wasiyamnesimu nubaha mamiyo Mwenyezi Mungu ndio wasiyamkano mwiyo mawutsakia mabewani bana Allahu lahu baytan Mwenyezi Mungu ndio wasiya nyumba na ngotuwa nyumba ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala nyumba ya Mwenyezi Mungu yote ndio wahamu yotindo nyuma wawahe kama kifakharuka ko yawa hakubaku hamadawe je nyuma ya Mwenyezi Mungu mbinguni ihowe njia atawako tushindolo musizoni nayo yowe njia yoka hakupia kami yekaro uboti wa dhahabu zembalo za wahazo tipia za dhahabu na almasi yombe chauketi na ufakharu dumaya yonu mecha wakatini hiki uwapa umema jamabira walo dunia nibali kabati mrikao hatomiliki yenu mbanti ntijoka na mungu islamu mtu akiyamba mbeboni na jifakhari hata kanafshi muhimiliki gamusheleyo ustadhi wangu panu sade mwelevu bahigura kausoma alikana mahala hajangwa Misri umgarako yesu siwe ne yore ne litsago wakati lo bakasi bainga mwesheleyo oharumani bana kaukaya muno wanama wakati rakofanya daki wakati tu hapo basi hojangwa ni hiyo ya milima ya mtani mungu hatendei kwa natuwa kuhuri tendeti kiantini mlima bala sihala sarbieti sisi ule tikansi tidoto alia atema haria jengetile bioda hona basi waka plus yao tendeti nge wana magaya tizingiza sifanya plus yondo alia entila mtoishi ya mgumba bahala wale jangwani la bilo na mguhula kabie yani birili yao mtoishi ya mzeolala hula haja kodo
wanuware ne abdiya wango wa hamsini wanuware la balaka monti mwe mo bi mamu gati bandaba wanuware emzo la hasimeza tiro haru mo bi mamu sababu mbaya wende amba wanawatu wa abdiya wango wa hamsini sababu mbaya makini haundani wodani sifanyo mani yangu ndo swalia wamja hutwalia shatire ngona magauti zunza yangu ndo jamone swalia wakatari zibindi alhamdulillahi rabbil alamin watifikire abdi yangu liba yamwangalie yamomba abantu ndo wangu toka sujudiye shao kama wamesewesa wajange abdini wa wahamsihiri idhan Maislamu watukufu awutjatani mwone seni wa utukufu wa hembu ya wahamsihi ya hembu ya saidia wanu mriyati dokale muhono wa vereha shanga bilo mwanadamu anadeli kawa beshingatija ukele muhono wa ntiani imakaya muhono wa ntiani wodo muhono kaungo nikawa wangu tumehangokaya al-yadu al-ulya khayrun min al-yadi as-sufla wa muhole kando ulobo tu bimana ikango to wao haina wakati wo kairiro muhole kaya wo utiloko choni baliwa kutanza utowezi loko choni hata hamati ya Mwenyezi na Mwenyezi Mungu hangokaya ma indakum yanfad wa ma inda Allah baqi isoloni sokumana damu wayeha ishowarenga wafanya nida walimuharuma wakaza babu izo sonti pia musahurumia izo wawahenu mbagwenda wanje udale chango topawireti walakin ma inda Allah baqi izo wayeho hamyezi Mungu izo ndio silo ya kutukahida wasunde yabo yode mana mtume alindebana Mwenyezi Mungu yakakaya لولا أخرتني إلى أجل قريب يجب توليهاتي والتي زوموا بعدي وانا زومها وكاياه انتو كنتوا لما هو سكرة الموت حاجة وتجوانا موكايا تدوكاتي توا أشي وكايا مرات هذا وكان ماذا يشيريني جانا بقولارو أتاجانا مفكاري لما نو أمه na mtu kama kiasi mmoja ndio wakati ndio kupata shahada mahame minana ya sabini na mtu kama tibaki ema 20 au mpaka 15 ukaya wa umri wa hum umma wamtu li akhsarin a'mal fi jami'i al-umam wa umri wa umma wamtu umma waliki wa umri mshaki na kukamisha uharima wakati mtume Nuhu alayhi salam yapira mazamuju yahuda mwanamshe yake tumchemezi halafu yausi sahebo na mchola rinde wahia baukaya wanwa mkaona hakana mwana haye yakamna ijana basi hati zidazikuwa yati hati basi haukuhasha kichwa bimano ka hakuna kabula mtume hausaba ewa kana mahamuda wa huwa ukaya kana indahu 300 sana au 300 am akana mahamajana marar hafu moto mimi ngakwama mengomera ndaru mahaye shiri ba shatu zuru mahamengomera karaboko idan nesi nguna mbarikie ziswala katika ulo mzifanya uzimu Mwenyezi Mungu ajalie umsihiri hunu rikena mo eri uswalieni ke batimano watu kushangilia wauale rukita na mdori para kama hizo haiya wakati tupara usalmusa na simama tajani katika huja au ni msia njema jazakumullahu khairan gamtahu samaha ikatilete wassalamu alaykum wa rahmatuhu wa barakatuh. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جعلنا يستمعون القول فيتبعون أحسنه. Cheikh Yassine, حياك الله. Merci beaucoup de votre présence.
On va prendre, selon les organisateurs, une petite collation. Et puis ensuite, c'est vous qui va faire la suite des discours avec Cheikh Mohamed, à côté de vous, Imam Mohamed. Jazakumullah khair. Abonge hamande namna milinga marma amri wa wekao noloba mu wadekezao mkonsi mabakanga nzoa wa namachi ngirjen legetse nani le muhawara. Salam alaikum. Yabo nyimridunga o harmaye MWNB garenda wanaofanya mnapozibano ili wanru wale mbahinru watabaruk ngardo rejeza omchindo wabili wahe omuhadhara unu ili Mwenyezi Mungu ajarinke shifaushahe uliho rihimilia ndongo njema rizibiti mwanao ile katiba lahum sihiru dukan za waha iho erimataj wala mwanao zinongo hedi zibirao asbanu haunjilia fedha ili rijeri saidie umsihiri unu wanzo waha hunu erimataj mraya uliho nde miraya ya Korbei Eson. Shukran ngarifanyo kupiri ngarjo udunga mhayo wabili wahe barnamaji inu rimhashirisheni hedi zenongozi virao arumele daholinu wa